Erokamano kuitara Ramogi TV kaendi apisa za beach mageno bila marito bunge omaki e gwenge ma Maji Mazuri e kaunti ma Baringo ka itudo gi kod tho mar rawera moro moyangi kaka Stephen Mwangi ma jahigni 19. Wachore ni apisas go ne ohinyo Mwangi e kinde mane odhi e tesend obila mag bunge ma Maji Mazuri mondo ter omenda maromo siling 2,000 mar fwai mane ogo min-gi bang' kane oyude ka omoto e bungu makono. Kaluwore kod John Ambuka ma en wuon Mwangi, e kinde mane wuode ochopo e tesend obila no oyudo ka obila go abichgo sando min-gi, kendo kane otemo mondo res min-gi to kanye mane obila go nywakone kendo rodhe mochwo hinyo nyaka wiye. Mwangi ne owito ngimane kane oyudo thieth e od thieth ma Moi. Haki ya mtoto yangu ipatikane kwa sababu tulikuwa shamba tukafanya kazi yetu ya shamba. Bibi yangu akaenda akavunja kuni kisiki. Kutoka hapo hivyo maskari ya forest wakamkuta. Kumkuta wakamshika. Wakapiga mtoto yangu kichapo kenye ikueleweka. Rungu, walikuwa na rungu. Tunataka kuuliza hivi, sisi kama wakati tunapanda miti, hawa watoto hawakuwa wamesaliwa. Hiyo miti wamekuja kuchunga saa hii, hawakuwa wamesaliwa. Sisi na wazazi wetu ndio tumefanya hiyo kazi. Nataka kuuliza Bwana Forester, na tungefurahia sana kama Maji Mazuri, kama Bwana Diafo angekuwa hapa pahali tuko. Hao askari ambao walihusika katika hiyo kitendo walikuwa askari 5 wa forestry, wameshikwa, tapelekwa mahakamani siku ya leo. Kesi inachunguzwa na ofisa wa DCI Eldama Ravine. Ujumbe wangu kwa waji wa Maji Moto wapate kutulia. Sisi kama polisi tunachunguza hiyo kesi vizuri.